Bafethu igama lami nguThibele Ngwampungu wasephansi eMandaba umfana waMpungu wasemagushini. Njengoba ngiphethelela ihunu nje yikho ukuthi bafethu sekubhedile. Isign le ukuthi nibone ukuthi ngiphephetha abaphi. uKhuzani uXabene noLuve ayibo ngani zawethu sanibonani kuphi na kuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathinta cosi intombi zomqamela amahlaka abanye baqamela imali uthi bowazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lancethu wenze kulungile press subscribe button share phinde comment ekhuluna konke subscribe like imali khamba so senze kube wena oqala uthola notification mase ufile video hamba phambili kanti ke ngabe umdala uyazi sihlanda phana kwe comment section ungakhohlwa upress button like John donate channel yakho njalo ehamba phambili njalo phela kwenyanga ngo10 rand kanti siqinisekise ukuthi ama bank details asiwaboni thina bona wena nabakwa YouTube ngane zawethu imbono yabantu sebemningi emva kokuthi uKhuzani dedele iCD iback cover yakhona la khona veze uhlu lwengoma nabantu asebenze nabo okubalwa kubona oBig Zulu kubalwe noSiphesihle umntakaZulu oganekithi kodla kwacebisa sibuyantezo ihlaze zevuvende madoda usikwiza wethu lo uSiphesihle so ngane zawethu imbono isithena ngabe uxabana na noma ngabe akhona mina impendulo yami ithi cha uKhuzani ubefuna ukushintsha igame ibuyele kwinormali noma befuna ukuyishintsha idlale ngalendlela ayifuna ngayo ngoba sekuthiwa manje akasasa Luve okay siyabonga ngokuthi ngamfeature uLuve this time but inkulumo noma ukuvela kwenkulumo last kade thena indaba kanti bengavele bebe yiqembu kube uKhuzani noSiphe noLuve bese befoma nje iqembu straight mawukuthi njalo album nealbum kuzosebenza bona so njengamanje siyabona noSiphe futhi usebenzele lapha ku-track 7 lapha ke ingoma ethi isicwacwa fit Siphesihle siyazi ukuthi uSiphesihle akalithezo limanzi ushaya nje esikhonkosini Nkosi yami ushaya ingoma evutha bhe so ngane ukuthi konakala kakhulu ngabe siphelile isikhathi sokuchema manje naba bethi ngichemile ngifuna ukuze sibazothini mangabe ngiveza kanje indaba kakhulu ezinhle ezenzekayo ezweni ngane zakwethu asithi ngealbum yaphuma ngolesihlanu mawukuthi awangeni futhi kuyi WhatsApp group yakhe phuthuma uyakhona uyoza ukuthi kwenzakalani kanti lapha yonke imiyalezo ifika kuqala njengobona ke uThibela naye edlulisa umyalezo. Bafethu igama lami nguThibele Ngwampungu wasephansi eMandaba umfana waMpungu wasemagushini. Njengoba ngiphethelela ihunu nje yikho ukuthi bafethu sekubhedile. Isign le ukuthi nibone ukuthi ngiphephetha ababhemi la. Kuyabheda seyishayela i1 ulwesihlanu lusekumlala kabili madoda zivuke ziushaye. Niyacelwa ke bafethu ukuthi indlela zonkana phumani nihambe niyofaka iorder enduneni yakho sondelane nawe. Niyosho ukuthi wayekhona uThibela wayemla esitshela ukuthi konakala bafethu konakala kakhulu angikwazi ngakusho ngithwala izandla ekhanda ngithi angingaze nizokuza ngolesihlanu konakala kakhulu bafethu ngiyabonga kakhulu ncede ngishaya juba la Akela ngani zakwethu iqhawe selisupport online aselisupport ndawo zonke njengoba ke nijwayele ukwenza mhla ka1 uyayidedela album kanti ngomhla ka2 kuyale futhi kudedela amanye amaqhawe manje sikhuluma ngakhuba sibambe ivideo ngana wethu ungakhohlwa usubscribe share phinde comment ulike okhuluna konke ukuze ivideo sizokwazi sibone abantu abaningi ungakhohlwa phela ukupressa la button la join ufaka u10 rand donate channel yakhe ehamba phambili ukuze izokulethela indaba ehamba phambili njalo nje kanti ke siqinisekisa ukuthi le imininingwane yasebank ibona wena nabakwa YouTube thina asiboni inhlobo sibona le mali osiphe yona nabakwa YouTube sebethathile yabo danko